Nakon toga dolazimo do ove situacije. Ova pozicija. Vrlo opasna pozicija za čovjeka iz razloga ništa se ne može spektakularno desiti osim ovoga tu. Podnijemo glavu. Jako opasno. Znači dalje, jedan od dva udarca mogu završiti borbu. Prosto smo se utopili. Evo. To su osnovne pozicije kada čovjek leži na tlu. Ova pozicija, tako zvani 4 points ili 4 točke, znači 4 točke se bira, 1, 2, 3, 4, noge vatove. Znači, ista jedna pozicija, sa strane, jedna druge i ova pozicija. Vrlo opasna pozicija iz razloga se protivnik ne vidi odakle dolaze udarci. Znači mogu potiljak i zabranjen udar, dolaze udarci tu. I svjesni koliko su to male rukavice, tako se to može nazvati rukavicama. Znači to su otvoreni prsti, upravo zbog hvatova, da se mogu izvoditi poluge i tako dalje. Rukavice su jako tanke, to je praktično samo zaštitni sloj kože, koji je uveden upravo iz tog razloga što dolazi do velikog krvarenja i pucanja kože. Prije su ljudi borili na UFC-u u prvim borbama bez nikakve rukavice. Pa je u svakom srazu šake i glave dolazi do pucanja, ovako puno krvi što su TV kuće smatrali se da je nepotrebno, jasno to je odbijalo gledatelja, bilo je previše krvi. Znači uveli ove rukavice koje ipak ne puca koža od toga. Dakle, što se tiče same zaštite, nikakve to razlike nema da li ova šaka ili ova hvatna rukavica. Znači to je pozicija, jedna od najopasnijih iz koje čovjek ne vidi, iz koje se opet prelazi ovu zadnju poziciju završenu. Ovo je super opasna pozicija, jako je teško zabraniti. Znači, ja stignem noge, čovjek ide dole, ove pozicije uvijek na mušnicu. Ovdje i tu. Znači, ovo je prva i osnovna pozicija koju će svaki borac koji leži na tlu težiti. Znači, sve ostale su super izlične za njega. Pa i ova. Ovo je osnovna pozicija za borce koji spadaju u rang ground and pound boraca. Igor isti jedan od njih. Znači, ljudi kojima je hrvanje bazična borbačka vještina, oni pokušavaju oboriti, često obore protivnika i dolaze u ovu situaciju. I nakon toga idu na takozvani ground and pound. Znači, bez obzira što su noge tu, idu na... To je vrlo opasno, znači to su male rukavice, gore šake, nakon 2-3 udarca, ljudi jednostavno klonu, dobiju nekoliko udaraka teških, ruke se rašire i to je borba završena, često se vidi završetke na ovaj način. Pa presijeki po jeti, leksusu, to je borba oko toga. Iako je to najbezopasnija pozicija za onog koji se zna dobro braniti, teško ga završiti. Iz ove pozicije zapravo nema puno napada. Jedan od napada koji se teško izvodi, kojim je pravim borcima jako teško napraviti. Poluga na, odnosno istezanje vrata. Znači tu, gotovo. Znači poluga na kralježnicu ide, jako to je relativno lako obraniti. Mi ćemo to kasnije. Znači to je jedini napad uz udarce koje je moguće iz ove pozicije uputiti. Dok smo u ovoj situaciji. Svako će težiti, onaj koji je gore u mojoj poziciji, mora jednostavno otvoriti gard. Ili čekati u ovoj situaciji, ili ići na otvaranje garda. Gard se otvara na sljedeći način. Jedna ruka se uvijek stavi ovdje. To ovaj ili ovaj nije važno sada. Otvaraju se stopala. Tu imam ja poziciju svoju. Ovi udarci koje on može eventualno zadati u glavu su bezopasni za mene, jer nemam zamah tu, a ja dobijam poziciju side mount. Dolazim z boka. Z boka je velik broj napada, samo ćemo najčešće proći. Jedan od napada je, može se s koljenom napadati. Odavde, opasno. Wild boys are calling.
slučaju greške ili guranja ovdje, idem na takozvani gate katame. Prelazak odavdje, imam gušenje karate. Međutim, jedan od najčešćih i najopasnijih je upravo ruka se jednom fiksira ovdje, druga se provlači, patam svoj ispod. Imam polugu odavdje. Vidite kako ramen, poluga na ramenu, poluga na ruci. U slučaju da ne ide, zna se dogoditi da je čovjek izuzetno snažan, da se gard prebaci odavdje i ovdje stavim nogu i sad to nema. Znači još sam tijelo učvrstio, poziciju ojača dodatno i on sad nema nigdje nego. To je znači napad, osnovni napadi sa strane. Isto vrijedi i za drugu stranu. Nakon toga došli smo u situaciju mont. Ima dvije vrste monta. Mont u ovoj situaciji, i što je opasnije, mont ako protivnik dopusti, da koljena dođu skroz u ovu poziciju. Pogledajte gdje su njegove ruke, ne može ruke više ispružiti dole. To je za njega izuzetno. U ovoj situaciji su najčešći napadi udarcima protivniku u glavu. Znači odavdje, što je jako teško braniti. Dolaze sa strane, jedan, drugi, treći, otvor, jako teško braniti. Tim više, ako uspijem zarobiti protivnika ovdje, jako teško sad braniti. Brada je otvorena. Još je gore, ako protivnik dozvoli sljedeću stvar. Jednom koljenom pridržavam ruku, drugom fiksiram ovo, ne može biti sve. Dok je meni jedna ruka slobodna. To se prekidaju ruku, pravilu ruku nekoliko sekundi, sudac odmah prekida u ovoj situaciji. To je neobranjivo. Znači dolazi do nokauta teško u ovoj situaciji. Svi borci će pokušati krenuti s udarcima jasno. Međutim, upravo se traži greška i to je sad stvar iskustva, stvar kvalitete borca. Ko će napraviti grešku? Svaki borac će početi sa udarcima. Tako sam i ja, nažalost, platio svoju školu u borbi s Minotaurom. Isto Minotaur, to su bili bezazleni udarci. Ja sam se po svaku cijenu želio osloboditi iz te pozicije. Imao sam sa ruku gurnio gdje nije bilo mjesto. Više sam rukom gurati tu sam gurao umjesto na kuk. I zato mi je on uhvatio jednostavno ruku. Odavdje borci isto čekaju, znači ostane pozicije za ovog položaja. Ili idem na gate katame, kad je ovdje ruka, prebacim, hvaci pojačao, odavdje, imam duplo. Ovo se zove takozvani double trouble, dvostruki problem. Imam u isto vrijeme karotno gušenje i lomim vrat. U isto vrijeme.